Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon. Okay, so today kita akan sambung ke chapter yang seterusnya. It is right responsibilities as a professional engineer ataupun as an ethic you as an engineer lah. Right. So by the end of this lecture, awak kena faham what is a computer ethics because you are using computer every day, environmental ethics and research ethics. So computer ethics, of course, bila awak buat assignment apa semua, awak akan guna komputer, laptop, tablet, so on so forth lah yang melibatkan internet, network. Alright. So, computer ethics tu defined as a study analysis of nature and social impact of computer technology. Kalau zaman sekarang ni, kalau kita boleh kata sebagai AI lah, yang paling ledakan AI. Formulation, justification policies for ethical use of computer. Jadi, kalau nak kata dulu hanya computer designer, programmer, system analyst, operator, dulu. Nowadays, even student pun is relate to computer ethics. So, sometimes bila awak guna internet pun apa-apalah, media sosial apa semua, through computer, ada moral concerns yang terjadi, such as free speech. Awak boleh bercakap apa-apa saja, boleh bagi status apa saja, boleh ni. Privacy, mendedahkan privacy. IP right, intellectual property. Physical and mental harm, which is cyberbully lah, related. Benda ni dah jadi satu benda yang sangat penting dan dia jadi challenges lah kepada terutamanya kepada government. So that's why kita sendiri kita ada akta untuk protect from cyberbully, okay, survey security. Jadi tetapi the issue is there is no established framework untuk bantu untuk resolve this issue lah, terutamanya berkait dengan komputer. Apakah isu yang berkait dengan computer ethics? First and foremost adalah computer instruments of unethical act. Kita banyak sekali copy ataupun guna orang punya artwork ke without give credit. So salah satu contoh yang paling basic lah, cover page ke apa semualah, your assignment, okay, your thesis, so on and so forth lah. So computer bukan saja instrumen, malah komputer juga menjadi object of unethical ethic. Dan the nature, okay, of course bila komputer, nature dia akan berkait dengan ethics. Alright. First, kalau komputer sebagai instrument of unethical ethic, kita boleh katakan bila AI ni ada banyaklah kerja-kerja yang kita kata dulu editor buat movie 3D perlukan apa yang program kan, yang perlu lukiskan. But now benda tu dah boleh pakai ganti by AI. Dan AI ni cost dia sangat rendah. Kita buat processing, editing, working, grafik dah jimat cost. Nak buat poster pun tak perlu lagi nak buat poster pakai Adobe. Adobe pun rasa out of place dah tak ada dah. Job displacement, software being replaced. Lepas tu privacy violation. Senang sangat kita nak access orang punya data sekarang without their consent. Sometimes kita dapat call from somebody offering insurance lah apa semua kan. So yang mana dia dapat data tu? This is through to privacy violation. Financial fraud. Boleh jadi juga kita punya account being used by some other guy untuk buat transaction. Saya sendiri pernah transaction di US. Sedangkan saya berada di Malaysia, saya tak sampai ke US. So dia boleh guna those data. So sangat-sangat berhati. Even Google pun. Right? Next is computer as an object for ethical act. Contohnya awak guna komputer awak untuk hacking. Awak ambil data daripada online. Ini mungkin bukan orang biasa lah. It's somebody yang very expert menggunakan komputer. Yang mana benda ni boleh jadi kepada businesses dan menyebabkan financial losses. Data hilang, financial losses. So defense information pun sangat penting sebab dia berkait dengan national security, which is kalau kita tahu national tu punya information di mana dia punya strategic punya mungkin senjata apa semua, kita boleh attack. Macam kita tengok sekarang yang berlaku di Iran dengan US lah. So dia akan attack tempat-tempat yang ni. So of course data-data tu dia dapat dari somewhere. So through hacking lah. Next is spreading virus. Boleh jadi juga sekarang ni dia menggunakan virus sebagai orang kata ransomware. Kan, ransomware.
Trojan horses untuk rosakkan, hilangkan. So benda ni zaman daripada dulu lagi. Okay. Sebab sometimes hackers ni dia percaya bahawa dia buat benda tu dia adalah free. Dia have right to free information. Tak perlulah berbayar. Which is bad lah. Contoh dia hack Netflix ke apa, dia boleh gunakan secara percuma without the pay Netflix a dime. Maksud 1 sen pun dia tak bayar. Right? Sesuai Computer Object of Analytical Act boleh jadi juga this komputer yang kita dah guna, dia kalau kita tak dispose secara betul, okay, dia akan menjadi health risk pula kepada kita sebab dia banyak chemical-chemical yang digunakan untuk di komputer kan. Bila kita dispose improperly lah. Of course kalau di UTM sendiri kita ada proses yang mana kita kumpul e-waste untuk di recycle dan kita dapat sum of money lah. Mungkin tak mahal tapi okay lah. At least daripada kita buang saja kan. Alright. Project related to autonomous nature. Contohnya di Japan. Okay. Dia tersilap. Pada tahun 2005 dia jual yang sepatutnya satu share tu 600,000 yen. Dia terbalik. 1 yen untuk 600,000 share. So bila macam tu, buyer ni cepat-cepat beli. Pada harga murah. Siapa tak nak beli? Harga murah. Okay, 600 share 1 yen. Patutnya 1 share dia terbalik. Junior trader dia buat salah. Ramai beli tapi menyebabkan firm tu rugi banyak. Dan tak ramai yang willing untuk reverse the deal. Of course lah, awak dah dapat murah tu. Kenapa aku nak pulang balik? Tu aku punya. So, problem dia adalah bila kita kata autonomous nature, bila kita silap, terhantar email kepada orang yang tak betul kan contohnya kan. Kita tak boleh nak return balik that email ataupun post benda yang salah kepada email kan, apa status ke apa, dah ambil masa. Okay. So orang dah tengok dah. So this technology couldn't fix the obvious human error lah, which is bahayalah dalam kalau yang ni pakai duit. Kalau setakat status tu tak ada apalah, mungkin reputation sajalah benda-benda macam tu. Ada juga terjadi pada tahun 1999 US attack China punya embassy. Bukan Chinese China embassy, negara China punya embassy. Dia silap lock location menyebabkan sebab kita tahu kita ada automated defense system. Ada juga terjadi baru ni di mana di Israel. Dia terattack friendly punya peluru juga. Dia boleh. Benda tu boleh error because of automated defense system kan. So software hardware boleh jadi error. Jadi unintended menyebabkan ada kematian. Which is salah. Alright, seterusnya. Flexible manufacturing system. Kalau kita dalam manufacturing system, kita ada parts yang what is autonomous. Dia mungkin bateri tu berulang-ulang kali. Kalau dah salah satu, benda tu kalau kita tak realise, dia akan salah banyak. Kalau tepat, dia memang tepat lah. Memang sangat precise. Tapi kalau kita salah program, habis salah lah. The whole batch kena buang. Bazir. Right? Seterusnya, computer in workplace. Of course, bila awak bekerja nanti. Sekarang pun awak dah menggunakan komputer. Dulu mungkinlah komputer hanya digunakan certain area saja. But now, semua daripada kecil sampai ke besar. Problem dia adalah bila komputer in workplace, kita akan eliminate routine. Manual jobs yang dah hilang. Dia dah jadi, macam saya kata tadi, AI. Dia dah tak ada dah pekerjaan yang kata nak kena buat berjam-jam nak buat animation, nak hasilkan satu video. No. Nowadays dah mungkin it takes about a minute to put your prompt there and then produce a video. Quality video, 3D video. Kalah dah. Disney ke nak buat bentuk Disney ke nak buat bentuk-bentuk Miyazaki ke apa kan. So benda-benda tu semua dia boleh buat. Dan bila kita bekerja dengan komputer ni, dia akan menyebabkan kepada health and safety kita effect. Mental stress sometimes bila kita bekerja, back pain, cara kita duduk, eye strain sebab kita duduk lama kan. Dan kita terdedah kepada EMF punya radiation lah. Right? Dan kalau ada network punya issue, of course sekarang ni bila network issue, tak ada line, kita kacau. Kita tak boleh buat kerja dah. Sebab kita sangat-sangat bergantung kepada komputer. Backup pun mungkin dekat komputer, mungkin dekat phone.
Bila network tak ada, boleh guna? Tak boleh guna. Benda macam tu. Alright. So next is computer crime. Yang maknanya komputer yang terlibat dengan salah guna lah. Contohnya physical security. Okay. Komputer ni sepatutnya kena protected through antivirus ke apa semualah. Dia ada punya firewall apa semua. Okay. Tapi kalau ni kita boleh insuredkan dia. Maknanya apa-apa terjadi, kita boleh gantikan. Logical security pun ada juga. Okay, yang mana privacy individual organisation terjaga, confidential, integrity. Kita pastikan sistem kita tak interrupted. Ni ada ethical features yang dalam computer crime lah. Hacking, kita nak protect against hacking apa semua lah. Computer ethics, privacy and anonymity. Problem issue dia adalah sometimes privacy kita terkacau. Okay. Kita hantar komputer kita pergi repair, contohnya. Ada tak data-data personal data yang kita simpan, kita punya transaction kita, Maybank to you ke apa kan. So, orang yang repair komputer kita, dia boleh access tak those data? Boleh. That's why dia boleh stolen. Sangat hati-hati kalau awak nak hantar komputer, please. Kalau boleh perlu ni, awak lock lah. Benda yang ni just dia boleh buka certain nilai lah. Kalau dia boleh buka semua, habis. Awak pun boleh ni. Tapi nowadays, macam Maybank to you, dia ada sistem security. Nak buka sini, kita boleh dapat, kita boleh detect lah daripada sini. Seterusnya, hacking. Orang boleh masuk. So macam awak punya, kita punya kamera komputer kita kan, orang boleh hacking, boleh tengok apa aktiviti kita. Password tu dah biasa dah. Okay. Identity theft, fraud. Okay. Legal response. Ada law yang di designated untuk protect orang punya privacy. Okay. Tapi problem dia, orang akan cari loophole yang dia akan buat. Macam mana supaya tak kena dekat law. Anonymity. Maknanya kita boleh anonymous. Kan perasan nak orang komen secara anonymous. Komen yang mengarut, bagi perkataan yang kasar-kasar. Tapi dia tak beritahu dia siapa. Which is bagus untuk protect privacy, tapi orang akan buat benda yang salah. Contohnya komen yang kasar, cyberbully, buat transaction yang mengarut, okay, tanpa boleh detected. Tu bahaya. So environmental ethics pula berkait dengan komputer. Ini berkait dengan moral relationship human being lah. Dan apakah correlation antara environment dengan non-human content dia. Contohnya anthropocentrism, itu human centered. Ni dalam this environmental ethics ni, bila kita cakap human centered, maknanya apa-apa mengatakan manusia tu are morally significant. Kita sangat-sangat moral significant, dan nature tu adalah instrumen untuk boleh being manipulate. Maknanya environment yang provide value kepada human lah. Kita akan protect bila dia bermanfaat kepada human. Kalau dia tak bermanfaat, kita biar je. Okay. Seterusnya, biocentrism, which is life-centered. Okay. Maknanya semua yang benda hidup have the right to exist. Dia ada kita panggil inherent value to be protect and respect. Itu sangat penting. The approaches of environmental ethics. Dan seterusnya adalah ecocentrism. Ini maknanya environment kita kena fikir moral consideration. Contohlah kita nak buat building yang melibatkan hutan. So mungkin kita kena reserve some of that area to be ada tempat untuk monyet, untuk haiwan-haiwan nak hidup. Kita macam kita tengok dekat kampus induk lah, keliling pun ada hutan-hutan. Which is ekosistem tu kita tak nak kacau sampai tahap kita tak ada dah flora and fauna yang ada. Betul-betul batu saja, no. Alright. So because they have also inherent value selain daripada manusia. Alright, seterusnya environmental attitudes. Okay. Sebab oleh ethical commitment, kita tahu dia ada different direction pada different time. Okay. So approach yang kita gunakan, kita ada 3 approach yang utama. Common development approach. Okay.
preservation, kita nak preserve, ataupun conservation. Apa beza tiga ni? Development approach dia lebih kepada anthropocentric, yang mananya kita ni master, apa-apa tak kisahlah, yang lain ni yang penting dia manfaat kepada kita. Ini jiwa-jiwa pemikiran orang kapitalis. Dia fikir manusia je. Yang penting manusia maju, yang penting growth menjadi, jadi dia ideal lah untuk society. In comparison to preservation approach, dia adalah ecocentric. Tadi kita ada cara bukti kan, yang mana dia ada nature dalam intrinsic value dia. Contohnya preservationist adalah John Moore. Dia mengatakan nature is refuge for an academic activity, not a resource for it. So ada juga kita boleh kata kalau ecocentric ni macam kita keep sebahagian, kita satu lagi tempat kita ni. Contohnya ada area macam Tasik, Wan Kerubong di Kerubong tu kan. Dia letak tu sebagai tempat nature, ada burung-burung, ada fauna, ada ikan, yang untuk tujuannya estetik dan recreational. Dia tak kacau. Okay. Dan last but not least is conservation approach, yang mana kita nak balance antara development dan juga preservation. So kalau tadi preservation approach, so intrinsic value. So kita boleh kata sekarang kita nak go kepada ni lah, conservation approach, yang mana kita nak develop but is sustainable. That's why lah kita ada ini United Nations Sustainable Development Goal, yang mana apa-apa pun, even awak UPSM ke apa semua, research paper ke, kena ada conservationism yang promote human being and consider dia sebagai kita punya investment lah untuk future, untuk anak cucu kita. Alright. Seterusnya, Environmental Justice pada tahun 1998, EPA, Environmental Protection Agency, telah define environmental justice tu sebagai fair treatment for all people. Maknanya kita tak boleh bias based on race. Sekarang ni terjadi kena bangsa, certain bangsa, etnik, income. So tak benar tu environmental justice tak betul. So dia akan suffer lah. Okay, maknanya kalau ada certain tu dia kena akan ada kesan yang lebih berbanding lain. Tak betul. Tu berkait dengan civil right lah, hak civil awak. So environmental justice dia ada isu yang bermacam-macam. Contohnya noise pollution, okay, hazardous waste cleanup, where to place hazardous and polluting facilities, nak letak mana, dekat dengan taman ke jauh dari taman, transportation, adakah transportation tu affected by environment, safe housing, boleh jadi kita punya ni ada lead poisoning, water quality, air kita minum, ada ke masalah apa kata sekarang ni apa, microplastic kan, access to creation, access to environmental information, dan juga exposure to natural disaster. Of course, ini dah jadi satu benda dah keutamaan kepada kita, kesan kepada manusia, which is due to development lah. Alright. Seterusnya, research ethic. What is research ethic? It's the berkait dengan values, norm, dengan regulation untuk regulate scientific activity. Awak buat research, awak buat PSM awak, this is research punya activity lah, yang mana dalam scientific ataupun research activity tu kita perlu patuh kepada certain research ethic. So objektif dia adalah kita nak protect human participants yang buat dalam research tu. Jangan gunakan human ni sebagai lab rat lah. Dan pastikan research tu akan membawa manfaat bukan sahaja kepada individu, kepada grup, tapi society, semua sekali. Okay. Nak jaga juga data yang awak tu elak daripada mendedahkan mungkin aib ke benda yang salah kan. Dan nak obtain tu dengan consent, bukan kita senyap ambil data. Usah kita nak buat survey in case sebenarnya kita menggunakan data dia. Alright, apa important research ethic? Sebab kita nak hormat dia dan tak nak harm kepada participant kita yang masuk dalam research kita. Kalau awak research dengan equipment mungkin tak rasa sangat, tapi kalau ini macam kita boleh kata sosiologi, sains sosial punya ni lah. Okay. Respect ada researchers yang guna research tu. Dan sometimes is a requirement. Nak dapatkan funding grant tu kita kena ada ethics. Okay, sebab dia akan detect. So keeping data secure and
confidential. Alright. Selain itu, kita nak making procedures. Okay. So procedures tu penting because of kita nak tahu apa method dengan finding yang bersesuaian, safety dan risk, dan consult guideline. Kita nak buat research ni kena ada guideline dia. Kita tak nak research kita menyebab kesan dia data-data kita bagi tu data yang tak tepat dan menipu lah. Alright, so ni general ethics yang saya boleh baca sendiri. Honesty, objectivity, integrity, legality, animal care, confidentiality, human subject protection. Kita tak nak manusia. Apakah isu berkaitan dengan ethical on research? First is plagiarism. Orang meniru kerja orang lain tanpa bagi kredit. Itu dah something dia. Kena bagi kredit. Ataupun guna information without permission. Data tu data rahsia tapi kita gunakan juga. Okay. Study design. Before research study, kena tahu yang jadi participant tu takkan terkesan kena radiation ke apa. Kena follow the ethical standard. Dan juga researcher kena beritahu the conflict of interest. Sebab kan sometimes benda tu ada berkait. Right? Seterusnya data handling. Data tu kena pastikan accurate, secure dan guna secara responsible. Nak elakkan terutamanya data kepada participants yang kita tahu dia ada keluarga, dia ada family. Okay? Dan orang yang masuk tu participant dia kena untuk bagi consent. Apa study tu involve dan any risk yang terlibat lah. Dan semua kalau kita buat authorship semua kena tahulah contribution, bukan sekadar meletakkan nama. Alright. So this is the research publication ethic, obligation leaders, data classification, image publication, apa semualah data verification. So benda-benda ni kita kena elak. Awak nanti akan buat semua benda ni, elakkan daripada benda ni berlaku. Alright, thank you very much. Okay, itu saja untuk minggu ni. So kita akan jumpa minggu depan secara online juga because of kita ada cuti ni kan. Dia dah. Alright, okay, goodbye.